Wah senang gitu gidang kibirang bak kibidang tu. Kila yang marek atau por marsan siat kila yang marek lai ting mo. Siat kulit te kidon ki pulit bay marek lang. Ki tu maki. Te ki pulit pat ki phat bay te ki pai ba ki ong pen phai mo. Kini pulit asam kila len pen phai ki marek tat. Ki ong ai tu tian phai mun. Ki ong ngi pa yo odar ngim not ban le pulit. Ki phat no ki re no. Te kan ni kalong kai hal bo breu ulawan hadu hayeng ban penyap ya phi hab ordar mo. Hab beda me le di.